Kwinjodo lenkulu ukuthi ke namhlanje kuseni ngikuthulele nahlelo lakho lelikhulu lelithi The Daily Bread lita nemcoco kaNkuluNkulu umprofeti hlula amadimoni qale kuselapha eTula embekelweni la kujika khona emakhumbi kaze umprofeti kaNkuluNkulu uyathandazela bonke abantu laba nezinkinga njalo ngalesithathu ngale11 ekseni kanti nanemgcibelo ofile ngale11 ekseni kwakonje kushaya inombolo ubhalise kusenesikhathi usho prophet ngiyethanda ukubona kanti ngasonto siyakhonda lapha eSpiritual Life Edit Prophetic Church inkonzo icala ngapha 10 ekseni mawugibela ikhumo ufika usinicela ungehlisa sobe lahlola amadimoni batafike bakubeke khona Phephethe ngiyacela uvusele nangu umbukeli nomlaleli ekhaya uphinde usiphe isifundo sanamhla. Thank you very much Moloyi, thank you very much my brother. Babukele emakhaya ngiyavusela kakhulu egameni lika Jesu igama lamandla igama eliphakanyisiwe emhlabeni nasezulwini kwathiwa onke amadola yakugqakile egameni lika Jesu kwathiwa nathi tonke tilwimi tiyawuvuma tithi Jesu Kristu inkosi nalamuhla ke nithi angene ikakhulu ehlelweni elikhulu kakhulu Moloyi lelithi The Daily Bread egameni lenkosi. Sithi ke mbukele ekhaya siyakuvusela siyakuthanda kakhulu egameni lenkosi kwasi uNkulunkulu wasezulwini angakuphakamisa abuyise lithemba kulabo lelahleke khona egameni lika Jesu Kristu. Nithi kafishane asibuye Moloyi inzaba lenkulu kakhulu ngongcela ngihlupha ngayo uthi sibuye inzaba kakhulu about the importance of good decision making egameni lenkosi ngoba abantu abaningi namhla Moloyi bathi sona lapha emakhaya labanye bayaqala labanye sekunetimo letinga reverseke ndabo because of their decisions laba wakhe itolo egameni lenkosi uthi ke uNkulunkulu akukhulumisane nebantu mhlambe ngibonisane nebantu lapha emakhaya mhlambe umuntu lomusha la ukhona uyangibukela manje la egameni lenkosi mhlambe so umake lapho leso usekhala lakho la ukhona into athi hambi kahle egameni lenkosi uthi bangimake lo ukhona ukuthi uqwayise abantu abakho about this good like about good decision making egameni lenkosi ngoba impilo Moloyi kahle impilo ishapewa ngendlela lesidecide ngayo masakhala egameni lenkosi. We are talking about a destination. In order to reach your destination it determine ukuthi udecide kanjani usaqala umumethini egameni lenkosi Moloyi ngaba brothers kuwela uNkulunkulu encwadzini ya Proverbs noma ngeNtaka chapter number 3 verse number 5 egameni lika Jesu. Incwadzi Ntaka chapter 3 verse number 5 ukufuzela kanjena. Themba simakade ngayo yonke inhlitiyo yakho ungeyami ekwatini kwakho matise konke lotawukwenda yena uyawukuconzisa indlela takho. Uthi lo mbhali Moloyi egameni lika Jesu uthi lo mbhali themba simakade ngayo yonke inhlitiyo yakho uthi ungayami ekwatini kwakho egameni lenkosi uthi matise konke lokwentawo yena ke manager uyakuthathela tinyathelo aqonze indlela takho. In other words lapha ekhaya sibantu saphila siyawenda ama decisions ekwathi kwethu egameni lenkosi yakeqonza kwethu kepha stress isola kusasa ama decisions lesiwathethe kepha usilombhala namhla lapha mawuthemba simakade before you take a decision before you make a decision uthi kusimakade lonemandla ukuthi aqonzise tinyawo takho endlela takho egameni lenkosi. In other words mbukele ekhaya lokushaya abantu kakhulu kwenta inqumo eqonza kwabo bangambuthi uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseza ngathi angisho namhla ngithi in life it is shaped about the decisions that we make egameni lenkosi. Ungathi lapha the daily choices lowathathako egameni lenkosi niyo kanye lakutshela ukuthi uyawufika unjani ku destination yakho egameni lenkosi. Ngabe usekhaya nje umntwana usemncane usafunza lethi inqumo utithatha manje ikutshela ukuthi udaba yini kusasa egameni lika Jesu. Ngabe umake lempilo iphila manje uyiphila ngendzaba yama decisions lowathethe itolo egameni lenkosi. Akusiyo ingodi lempilo loyiphila manje ayisiyo ingodi kepha itinqumo Moloyi lotakhe itolo egameni lenkosi. Ngisampitse ngisho ngithi impilo the way you decide ngayo mawusaqala itakutshela ukuthi utawufika unjani ku destination noma isiphethweni sakho egameni lika Jesu Kristu. Nithangisho ukuthi a decision it determines your destiny egameni lika Jesu Kristu. Your decision it shall determine your destiny egameni lenkosi. Moloyi awusibule my brother incwadi ya Deuteronomy chapter number 30 verse number 19 egameni lenkosi. Incwadi Deuteronomy 30 verse 19 funzeka kanjena
Lamuhla ngipita izulu nemhlaba ukuthi kube ngufakazi kini ukuthi ngibeke embikweni kufa nekuphila. My God. Ibusiso netigcalekiso. Ngakho khethani ukuphila kuze niphile nine kanye nebantu abenu. Uthi lo mbhali egameni lika Jesu Kristu uthi kuze niphile nine nebantu abenu egameni lika Jesu. Uthi lo mbhali ngibeke ini moloyi. Uthi embikweni ngibeke embikweni kufa nekuphila. Uthi lo mbhali embikwenu ngibeke ini kufa nekuphila. Ibusiso netigcalekiso. Nesibusiso tikhona netigcalekiso tikhona futhi nato. Ngakho khethani ukuphila kuze niphile kanye nebantu abenu. Uthi sengibeke konke lokho moloyi. Ngifuna nikwente kuze niphile nine nebantu abenu. Uthi make a decision. Uthi decide manje uyekele ukukhetha kufa bese ukhetha kuphila egameni lenkosi. Moloyi, I am asking myself, lamalanga lesiphila kiwo lawo, lamalanga lamabi, lamalanga lagijimako, lamalanga lathanda ntinto, lamalanga lathanda imali, lamalanga efashini egameni lika Jesu. Yonke i-decision bana bayithathako Nkosi yami, i-decision revolve around the things of the world egameni lika Jesu. Bantu bafuna tikhaza, bafuna tikitata, bathatha imali. So yonke i-decision labayithathako manje bayeta babuka letinto letilikhona manje le-display lambi kwabo. Kepha uthi lo mbhali lapha, Nkosi yami ngibeke kufa nekuphila. Uthi ningakhethi kufa kepha khethani ini, khethani kuphila. La ukhona khona ekhaya ngithi angisho ukuthi every decision loyithatha manje itawudetermine your destiny egameni lika Jesu. Angisho umuntu lomusha lapha ekhaya ukhona khona unikwe isikolo kwathiwa funza egameni lika Jesu kepha unebangani une-peer pressure egameni lika Jesu Kristu bakufakela i-pressure bangathi ngabe nawe uphakamisa izinga lempilo yakho sewuhamba tindlela letingatholakali kahle. Kepha msinabuhla uthingo lomuntu angikutshele ngithini embi kwakho uthini ubeke kufa nekuphila. Kepha uthi wena hlakanipha ukhethe ini, ukhethe kuphila uyekele kufa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngoba ngithi angisho ngithi la ukhona khona sisi wami, la ukhona khona mfowethu, every decision that you will take it have consequences egameni lika Jesu. Yini ama consequences ayo? Labanye basethi ibhedlela namhlanje bayagula, abasaphili, abaselapheki, abasakhona ukukhuluma ngema decisions, labathethe itolo basebasha bativa ukuthi hayi ngintombi yake, bativa ukuthi hayi ngime kahle, bativa ukuthi hayi ngakheke kahle egameni lenkosi. Bathatha ama decisions ngasikahle namuhla they are facing the consequences of their decisions egameni lika Jesu. Ngithi amkhulume ngisho ngithi lamuhla sithi ngabantu labatawubuta labatawudecide badecide kahle egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi amkhulume nawe la ukhona khona ekhaya ngithi your present life is the result of your past decisions. Impilo lephila manje ingumphumela wama decisions lo wakhe itolo egameni lika Jesu. Angayifakaza indzaba make wakho lapha ekhaya asho wathi itolo ebangizange ngikwente lokho sengiyafisa ungathi ngabe malanga ngabuyisele emuva kepha wasabuyeli. Lo mnye makho athi emanti ungaze waqithe awasabutheki avele shabalale egameni lenkosi. Ngithi ke manje angisho lokho ukuthi la ukhona khona ekhaya Nkosi yami angikuxwayise ngithi every decision loyithathako itawukhawunta kusasa egameni lika Jesu Kristu. Ngithi manje angikhulume ukuthi how to manje ungena njani ukuze ukuthi udecide kahle egameni lika Jesu Kristu. Ngithi you must make every decision with eternity in mind egameni lika Jesu. You must make every decision with eternity in mind. Masikhuluma nge-eternity sikhuluma moloyi ngenguna phakathi egameni lenkosi. Ngoba abantu mabadecide lamhla babuka la ababuka phambili egameni lenkosi. Namhlanje umfana musha usemncane kungisahamba kahle ufuna imali yamanje, ufuna
into yamanje uthi chaza kwamanje akanandzaba ukuthi kusasa masengithole tifo utaba njani akanandzaba ukuthi kusasa masengifele esikolo utaba njani akanandzaba lokutawende kusasa kepha ufuna into yenye ngithi ke manje in order for you to succeed this life you must make every decision with eternity in mind egameni likaJesu Kristu moloyi uthi umbhalo lapha webaseKolose chapter 3 verse number 2 uthi you must set your minds on things above egameni lenkosi uthi ingqondo yena iqaba ngetinto tangetulu hayi tangalomhlaba egameni likaJesu Kristu ma decide into uthi umbuto uthi will it glorify will it bring me closer to God utangiletha yini utangisonzetha yini enkosini egameni lenkosi mawuqaba kanje kuyakukuleki kuyawuthengisa ngemtini enkosi yami qaba uthi ngabe kuyangisonzetha yini enkosini noma kuyangidukisa egameni lenkosi mawuqaba ngeke uganga uthi ingabe lokuganga kutangisonzetha yini enkosini noma kutangidukisa egameni lenkosi you must make a decision that will glorify God egameni likaJesu so in every decision lo ithathako uthi uthi ngabe ludumela uNkulunkulu utawuphakama yini ngale sinqobe ngesithathako egameni moloyi bantu bangaphila bangathathana kule sibafundisa kona manje la bantu decide kahle decide athi ngifuna ukuthi konke lenkwenda manje kubonakalise ngathi mina uNkulunkulu egameni konke lenkwenda manje kungisonzethe uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu will it benefit others wena kuphela egameni lenkosi ngoba idzaba moloyi yama decisions esathatha manje labanye batshela ukuthi makuphile mina egameni lenkosi makujabule mina akanandzaba for the next person so ngithi every decision lo ithathako kufuna uTimothy ukuthi will it going to benefit the next person or me myself only egameni likaJesu Kristu ngithi angikhuluma ngithi whatever decision lo ithatha manje inomthelela empilweni yakho yakusasa egameni likaJesu Kristu la khona mbukele ekhaya egameni likaJesu Kristu ngithi angikukhulekele usanquma ukuthi ngifuna decide kahle kuze ngaphembile yami yakusasa egameni likaJesu Kristu moya ngcwele nangumukele ekhaya ngiyamkhulekela negama likaJesu igameni namandla babe siyathi ukuthi usiphila emhlabeni khona tinqumo sithatha khona egameni likaJesu Kristu nempilo yethu siphila kiyo umhlaba lo uyasigijimisa usibhekisele naleke phela mhla sive kahle ukuthi moya ngcwele asidecide kahle ukuthi siphethe kahle namanje uNkulunkulu la umbukele ekhaya ngiyamkhulekela mqinise umphakamise kwatini wena uyondela buhle nokudunyiswa kweligama likaJesu Kristu waseNazaretha amen and amen mbukela lapha ekhaya mlaleli lapha ekhaya what a wonderful sermon namhlanje kuseni kukhuthatheka nje ukuthi wanethuba ukuthi live lesikhathi konke nalo lethi sonke isinqumo sakho engqondweni yethu asibe nelinguna phakathi into letawuphakamisa ingadimulo uyasimakaze kanti ke nangabe ulapha ekhaya uyathatha unetinkinga shado uyabhidlika emsebenzi uyaphela nimathambi kahle uhlushwa natilwane netinto tonke takho tiyabhetha sophengulile bakutshela indzaba takho kodwa kude likhaya uNkulunkulu waphobethula amadimoni ukhona umbethu uyathazela njalo ngalesithathu nga11 ekseni nangemgcibelo nga11 ekseni lengucela ukwende shana dinombolo ubhalise kusekuhle kumanje umnikelo ucela 150 malangeni kuya eTulu there is no limit kule mali longayiletha kuNkulunkulu ngoba wathi isisindo senkinga yakho kanti ke ngasonto siyakhonda mina nje lengakucela bona ukuthi ase ute nje kube sondwe linye uzivakashele and fellowship lapha ekhaya utobona ukuthi ngeke yini uprofeti akuside impilo yakho will never be the same pepe singicela uvalise babukeli nebalele emakhaya mbukeli wami kube ingqondo lenkulu ukuthi ngihlasane kunye nawe ehlelweni namhle kuseni egameni likaJesu ngithemba lokho ukuthi le ntshumayelo le iyayishintsha impilo yakho for the better egameni likaJesu Christ in every decision that you will make from today egameni lenkosi I'm sure ukuthi taba ngiyo kanye etakubeka empumelelweni yakho kwangathi uNkulunkulu sezule ngakuphatha ngemusa akuphakamise aqinise kumadinini kwangathi la ukhona ekhaya ungabuseka kakhulu umprofeti wakho ukuthanza kufa may God bless you ekhaya bye bye